Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Khubor bagi pedang sengobhai pi syakimat Khubor matakan met. Nya phashwa syakimat Khubor nak Jylla. KFKJGP Southwest Khasi Hills District Unit klapli biang yo tala belakang ika sub center hagashnong Jaran Southwest Khasi Hills District hadin maka office jong District Medical and Health Officer Southwest Khasi Hills District kelakot ya kerani kedang ilam jong kaseng. Kajing sya thombor ki khasi ki besyong basa syabar Jylla kelanang yai biteng kat panami kisngi. Dangshan kadon kalong kemi ke blade tray bela ke belah syak syok syadat. Nang tadon sekuai pat ke belah syak set hau samla jongka bat mentah ke kenti sekuai pat kelajan syak pendung jubor hakam demet bat kini kajing ja kelaja hadalhi. Henry kini kalat na kini kajing temu besniu lima kajing kloy ke khasi Student Union Delhi Unit bantu kelar bat benlet wat syaduk syajaka sak jongka ban pelat im jaka. UMLA jongka juai constituency ba wailat miki Jylla hakat laitrik u Jymmang aracara pausan ula pelipat ba ika entrepreneurship cell ha Thomas Jones Synod College juai bat hakani kejuk kesngi la penlong ru ika entrepreneurship awareness program nak bentai samla pule jongka ni ke college. Kidikot jongka National People's Party Farmers Front nak Kylleng district Kerilum Khasi Jain Tiabat Garo dalam khmat duba HM Shangpliang hakat saudari u Jymmang aracara pausan klei kendo u sembut mendirang ba ka Jylla ba preston tensong bandawai ka sorkar bakan kentiu ye jing thier u sensat na ki nongrap na ka praspa kilo syaka khasan spa kilo lingba ka CM ashon hakisin jam bakong santam ha jing puli ye kerdan bakam syajrong ha Jylla Meghalaya mendirang ba ka Jylla Konrad ki sangma ula pentip baka Shillong Government College of Engineering kalayo ke jimenjur ke Pura na ke All India Council for Technical Education na ke bentan pensdangno ke jing puli ha ke Civil Engineering barak Electrical Engineering. Kalong ke Khubor ke wasngau tenat ke kena skul ke bedang syupas ke examen matrik mentaus 6 aracara pausan hadin baka skul ba Martin Luther Christian University klapen mena ban pensdangno ke jing puli belatip kom ke integrated 5-year program. Syosyo la pentip ru baga school ba menta kelas dang ru yiki skill based course hak Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts, baga Bachelor of Science ki benlong ki jing puli ki pelela ki samla puli hak sengkam sengjam. Komisi benta naga jing rakhe ke World No Tobacco Day ban yalap syikipat ba naga jing ma jong jing di duma ne bam duma ka Alpha English Higher Secondary School Nongpok la penlong dekat jing yat rally kebelas dang na skol Alpha syasor nongpo bat penkut biang pelau jong ke skol na ke benta banyalap halo ke jing ta jong ke jing di duma ne bam duma u acting ling dot jong ke kor paliar mau kerda laikin thei ba phai borlin paliar hakat santrik u Jymmang aracara pausan ulam mudi deki jahar haki pulet jong ke mau kerwat police station persya yu ba darning wanyang halo ke jing kenok jong u bo ba phai borlin udon keti ban pha ban penyak breu uba darning wanyang ula keno yakni hakasni belebih syashnong yau naki kambuat. UMLA jangka South Shillong constituency ba Sanbo Shulai hakat sandrek u Jymmang aracara pausan ula pelipat ba eka police booth ba eka public toilet hajan Red Cross halaban. Hakajing play kan eka police booth ba eka public toilet ladan langru Superintendent of Police Traffic ke East Khasi Hills uki prastat lemmak kinong kitkam jangka darbashnong. Mentapat tunya pai syaki Khubor nagari. Kipat ba nong shnong jongka Anupgarh ke bahap Sri Gaga Nagar District Rajasthan kibalap ya ke wega drone hajan kaput jongka India Pakistan klepentip marmar syaki pulit jongka Anupgarh Police Station. Marmar ki pulit kelit syagani ke jaka ringkat bagi kenhon Shipai Border Security Force ban kurup ya ke drone bad haga juga por ki pulit kelakir kod ya jaka bat manaru ikipat ba bantur syaka jaka lalap ya ka drone
Ka BJP kala khruit tingi ke Kongres halo ka jingkran penhiar dor ya ka operation sindur ban kran sarong pat ke jing job thma daga kinhon chipai chongkari India hapo ka jingalam jong ka mentri rang ba do berim ke Indira Gandhi hakat thma ka khandai spa nyo phowe ka BJP kala kam kat ba chipai kari India kala job ya ka thma hamaran thma hende ke Indira Gandhi kala sharem hakami jingakran Ka Bharatiya Janata Party kala penlong daga jingyat patba banra daga jing sarong ya kala malairong jongkari banle kemen ke jing job jong ka operation sindur ban ai buramru ya ke jing shlo jong shipai kari kible shimbenta hakan ke jing khun persha ya ki le no bar ke shipai jongkari Pakistan dangshan hapen banai ke ni hakat lajek mentau banai ke tiranga yatra banne Hado kat wisngi kalau ban ai buram ki shipai ringkau ki shipai sun ki shipai duriau bat ki shipai ada kaput border security forces halo ka jing job jong ka operation sindur ban khruit ting e ki le no ki bari tengen hagari Pakistan baraga Pakistan occupied Kashmir Kano yang lamba kle do jong ka BJP ka Uma Bharti ka belong ru ka mentri rang ba berim jong ka Madhya Pradesh hagisngi pale la pen pau ka jing ngau lingo Halo ka jing penslam ba ka jing kolmar jingmut ban wengi Vijay Shah na ka shuki mentri ublakran persha ya Colonel Sofia Qureshi kat hado bakalami ka jing penram ba ka jing kentho ka bajur na ka buan balang ha ka jing kentho ha ka san social media X ka bharti ka laong ba ka BJP ka deban shimkam no mardor ban yada ka buram jong ka party da ka bueng mardor ya usha na ka shuki mentri Shipong ki dekot be rang jong ki sengking atiar kila kelon yap haga jinga tiar kuli ba ki shipai Assam rifle kibla penlong ke jing kendra le no haga singi pale haki benta jong ka Chandel district Manipur kabra mar khap ba ka khapo jong kri Myanmar ki Khubor sarkar ha Imphal kila ya tho ba ki shipai jong ka Assam rifle haru menta ki dangai biteng ban kendra ting e ki le no ki bari tingen haki jakalum jong ka Chandel district Kebajingan 4 kilometer na kanong ba Imphal. Umindirang ba jong ka Rajasthan ubahajan La Sharma palayok pediang sa kawe ke jing berngam hagasin kebasan tang po kasan benai la pentip ke Chief Minister's Office hagasngi palay. Kakung Khubor ke Chief Minister's Office ye jing berngam la pha ling ba ka email saki officer jong umindirang ba bacu President jong ka Rajasthan Sports Council Uniraj ke Pawan ubadiru officer IAS. Haga jing berngam bala pha haga ne email la tho kumni la raki pulit kimla banle AA ke jing sha le bejot jong ki lanot ngila ban penyap yo mendi rang ba ngin ot yu ling khot ling khai sakawai pat ke jing berngam bala pha haga email persha yu pawan kala ong ngin ot yu ling khot ling khai ba ngin thap yu haga suitcase kabayong Langut kita khot basnar jong gaseng le no Jaish e Muhammad kelon yap hagasngi pale Haga jinga thiar kuli baki bo shipai hatan gashnong nader kabahab hapulwana district Jammu and Kashmir. Ki bo sincha klai tho pe ki ni langot ki le no la i tho kerteng kum Asif Ahmed Sheikh u Amir Nazir Wami u Aiwar Ahmed Bahat ki bide ki nong shongshnong jong ka Pulwama district Jammu and Kashmir. Minta pengla poi shiki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ki he shipai jong ka South Korea kalit jurib Yaki tiar thama jong ki shipai Navy, nadu ki submarine, bat ki weipat, bat ki la kintu, yaki shipai Navy, bagi dewan pen kre ban pen pai kella laraga North Korea, kawan tamput. U chairman ke JCS, u Admiral Kim Mungso, la kintu yaki shipai, bagi dewan pen kre ila de kumno bakin pendan kam yaki tiar thama baro, banyak khun persha, yaki North Korea. Uno ilang bashipo jong ka People Power Party ha South Korea, Ulakin tu, yu President Berem Yun Suk Yul, bo de meet no naka party, daka mon ngau bhala jong, kanang bakan om kata AA ka party, haka ni election president, kebanlong haka laitrek ujiliu ala cara pausan, namar balada umi mau kanyarap bah yu Kim Munsu, ukertong President Jong Kaseng. Ka Ministry of External Affairs jong ke India, kala thong yu Anurag Bhushan, como ambassador jong ke India, sa Sweden. U Anurag, Udu Indian Foreign Service nakabatch ka kandai spa kandai pusan ubat rumenta como additional secretary jong ka Ministry of External Affairs wabat ya ka Immigration Policy and Welfare. Ha Sweden minta
Kira papa praja saus pangot kinong India ki betre bakta bat kumjuk ru ki bapuli. Nadu nai wing jogus dam arajar polai hadu minta. Ladan hadu iwe 0.9 million ngut kinong Afghanistan ki besyak be na Pakistan. Pentip ke Parliamentary Secretary jong ke Pakistan Mukhtar Ahmed Malik. Ka Pakistan kelapin mi Jymmang hamru babaro kinong Afghanistan ki bawansa bean ki diben mi no daladihi. Ka kum gajing ken jong ke Pakistan ki dan lai million ngut ki poiwer ki bana Afghanistan ki bawansa bean ha Pakistan. Ka Pakistan kla syakran ben hakiri ke Pyrthei dak bakeno. Baka perthobot aka ke baka India kale hadin jong ke Operation Sindur. Hadin ke Operation Sindur ki he sipai jong ke India number lightly kitanat sipai ki keren sikilat pathai Khubor ringkat ki saki sabot kat baki he sipai ke Pakistan pat ki keren kanadan saki sabot. Ummin dirang ba du ke India Narendra Modi ore jungo iketem ki sipai Air Force ban ai khuble yaki bat hadin kene ummin dirang ba du ke Pakistan ru Ushebaz Sharif lale chaktem ki sipai Army ke Pakistan ban ai khuble ki sipai jong u. Kiri ke Pyrthei kila orang bakani kadai ke jing Pyrtho bot hendai kam ya hap ia kembali ke India. Keseng Baloch ya JT committee kila pendam jurh lo ke jing syak penyap jong u samla puli belatip kerteng kum fahat leri bat kalau orang bakani kadai ke jing yai beteng ke Pakistan ya ke kam pentrim pancu penyap bean bat berat kat sebalap. Udi samla puli ula jar ngai hendai kam hadin lalap ya ke met yap jong u kemudian kidak syak siat kuli. Kani ka sengkala keno baka ni ka buit baka Pakistan ka pendon kam de kikin huan king atyar banyon ben ye ki jai pendreu Baloch. Ka Pakistan menta kala pendret jela di hakmat ke India kalawan ngu wandem baka India kan pelat no yaku na kawa Indus namar baka Pakistan kelas dang terkhong Kala tho de ka shithi sha ke India ban kerpat ban weng no yakarai pinsenge ye ke Indus Water Treaty da ka bakro ban pelat no. Ki Khubor lay thu bo menteri ke tenat water resources jong ke Pakistan ula pha daga shithi sha ke India hendai shua kaniru ula keran daga ketin ban kerpa daga India bakan pelaj no. Ke India kala shim ya karai ban pensenge no shua ke Indus Water Treaty ba banom ai ya ke Pakistan di hadi gajing her thma ki le no Pakistan apa helgam hakar pu achuk uya yong arajar phausan hakaba phun rungut ki patba ki belui ki layap Tikitu ki Khubor hakimat kimat mentaga janmien Khublei.